siap. Cepat pertama. Kosong, kosong. Gol pertama dari Pele Patalasa. 1-0. Poin untuk Maros. 1-1. Poin Maros. Pindah ke 2-1. Ya, panas kaya. Langsung dia itu. Poin oleh Patalasa. Saya patakur juga, Pak. Out. Poin 3. Paling mati-mati. Poin Pele Patalasa. Dua. Empat, 3. Poin 5-3. Poin untuk Maros. Out. Poin 4-6. Poin untuk Maros. Poin untuk Maros. 6 sama. Poin Pele Patalasa. 7-6. Poin untuk Maros. Tujuh sama. Poin untuk Maros. Pindah 7. Poin Pele Patalasa. 8 sama. Poin Pele Patalasa. Maros. 9 sama. Mana saya bisa tak lima, maaf. Saya sabar. Panas. Masuk. Poin. 9-10. Out. Poin. Hello. Sama.
mantap. Out. Poin. Oke. Belen Patalasa 10. Poin. Belen Patalasa 10. 12. Kali-kali anu ki rapat. Bisa lari kemana-mana dia. 19, 17. Poin untuk Maros 12. Nali talo po yung race. Out. Poin Belen Patalasa 13. 11. Poin 11. Belen Patalasa 11. Oh, masuk. Poin. Berapa ini? Berdua. Poin. Mantap, umpan kau. Patalasa. Terus kami mana? Tanya hanya Messi di sini. Tanya suruh bertanya. Apa itu kan orang? Bingung. Oi. Gol. Belen Coba umpan Patalasa. bang. Lapang. Belen Patalasa 11. 11. Poin. 20. 11. Poin pertama dimenangkan Belen Patalasa. Ano tawar ni pa ano na cadangan natin. Kosong. Poin pertama Belen Patalasa. Knockout. Poin untuk Maros. Sama. Poin Belen Patalasa 1. Poin untuk Belen Patalasa. Tiga, 1. Poin Maros. 3, 2. Poin Maros. Bintang. Mantap. Berarti lewat dari. Oke, poin Maros. Poin Belen Patalasa
Lapangan. Jangan. Pentingnya ke Poin untuk Maros. Lawan lece-lece ngomong kungai dah. Poin untuk Maros. Poin. Dilempar ke lapangan. Poin. Dilempar ke lapangan. Dilempar ke lapangan. Poin. Maros. Poin. Dilempar ke lapangan. Dilempar ke lapangan. Poin untuk Maros. Poin untuk Terus di penggawang. Berapa ya cuma mati kan? Kami juga tidak. Dilempar talasan 10. Masuk. Dilempar talasan. 10.
18. Nanti. Masuk. Poin untuk Maros. 18. Poin untuk Maros. Dadatan. Out. Poin Maros 15. Maros tayo, maros. Poin Mas 15. Poin Pele Patalasan. Ya ini. Out. Out. Poin untuk Maros 16. Lengkap. Oh, tampung.